yenuanum birimu chechimanfo binom ma unu se bede sa aka se bebe se bede ba out sa abre meti be warning ye nyina ye ne asantefo nsema aba beto hoyi ye nyina ye nyanka mu ayepe ye nyankoro ya ayepe nanso yenuanum ba akwafa firim bia ba abepese nkaye ka no mu kwanya ba afa so be ya de no kure ni antwaye osagefu picture o ne ba tetim no kure nyankopon asem ni ye misa ye won se wotumfo picture wo betima kotetim ana debi Enti ba sa bere be pese bere cassette ne ba abonten no misrebe enya de aye be pno tom ye mpene ne ye mpene tsena oye o man hene onye wo hene bia kwa na obetete ni picture mu Usa fo ye be do bibia ase e de ba kasafidie so de me kan se midi ankasa de nana berima antwi me kan nana berima antwi a ye nyina yewura ose ade yo akunfi ame otoso nan bronchampim duadua ka oye aka nyina piesie techima man hene ne chiame ba ko enemy na dofo de ama na mani abra me kasa fidie sui in fact yehwe tentamfidie na ma wo se cassette bi aba ene nam so yenuanum birimu chechimanfo binom ma wo se bede sa cassette bebe se bede ba out na manya kakra bi ahwede na nso menya nyane nyina hwe na mom de ma hunu ene de matene beka ho asemi na mu eye me ya pa se me nuan be wotechima ye nyina ye pese nya nkamamu ya ti movie ma ne ye fe na fe de ba di kra twa he in fact me hwe mani anje ho na de ye me ya kura ni ama sa ambre mi kasa kura ni sa ambre mi te be warning ayem pesa sa de be bam ana ebe baso ne mi be kire na mo ho na me ankasa eye miwura ose ade yo osaje fo Dr. Ajiman Badu onu ankasa ne chia me nimpon wode nana wada woroma wakoye yewura chia me yidie ma unu se kasa fidie no so no mfonyini bi ene nam so na wanya bia me nana manya bia hwe na in fact anya me de ye nyina ye ne asantefo nsema aba beto hoyi ye nyina ye nyanka mu ayepe ye nyankoro ya ayepe nanso ye nuan ba akwafa firim bia ba abepese nkaye ka no mu kwanya ba afa so be ya de no kure ni antwaye ba kofa asante hini picture ne ba kofa wose Nana Ajiman Badu su picture wo hwe ade abe koso na we de o man ba wo so o man ba wo refi we ya no se osagefu picture o ne ba tetim no kure nyankopon asem ni ye misa ye won se wotumfo picture wo betima kotetim ana debi Sama je Bruni apa me ba amu apa se awale dia kamdin be ba Nigeria na apu na ojo no Kwanye emaya wo na so repita sia wo na kanai sia set Wajika mimi na mekazi mfanye mimi watete me na meso me wasote na wapona opetone no ata pata sasa me chema broni eme wale hey wo na sasa me kwa kujo toku braka Jesus wa fajini fuso wase Into what you passing Katani Jimmy home? Because of love. Yes. Hey, God, I'm not coming past that. Hey, Nikasama for. I know what you're saying. Who knew that? I need to know. Who might be Ale Pekudu bra, pekudu. Kudo India, kudo. Na maba ya burumam na mo ate ade na wosaje fo picture mo atetim no kwa nyankopon nana no mada woroma abusua enti wosaje fo chia me frem ma me so kura me di ho yawo enti ba sa bere be pese bere cassette ne ba abonten no misrebe enya de aye be pno tom ye mpene ne ye mpene tsena e ma sa ade no e ma so e wo ye buruma mu ha esan say in fact osaje fo wonya wo hene ketwa de nani ma ba betwitwi fam sanka bantete picture en kura mu anka me nka en haye na mom kwa be fa so abetete picture ni mu na hwa abrante na tima tete picture ni mu na watu agu abontene in fact nananom ye ntroma fofo en nare ye kwaye dabida
zana foto ye hunu kwandete antwa ye na ye bruma mu ha no enye ntokwa ne ye pe ne mum ye penka mumu ti ye besre emrante ne maya ba ati movie be pese be de ba abontene bensan kobachi na bensan ko ebe kwala sinye enye sa na se cassette ne ba abontene dia no kora nyame anim ni ye ne wasagefo ye ne sa amrante en wo bi ka pa ye ne be wo bi ka titiri kura no ya tia menfo a ye wo bono na bunu east ye ne sa nkrofo no abepese be de cassette ne ba abontene no ye ne be wa asem ka enti be pa be ne ye mehia na ye ne be nyina nhia ne ye nto ato adwene na se chopa bi ye be chopa be kwa akoma osagefo a ne de chopa akoma be enti ye be srebe sabri amika sa ko die ye enti manfo nyini no e ma abontene cassette no ma abontene abrasa problem ye nsovu nwie ye enti ye be sra dofo nyina ye sra mo mada woroma moteme nka monka nche ba ba atefrem se ye de ye mpene ma ade no e ma abontene ne e ma abontene wo tena da bia kan onto se ye ni ba hia medi atoye asena be makwan ma na ba abonten a ya makwan ma na ba abonten nti adofo ma da horoma na said ye etie no me tuo challenge ma ba strong warning ya ma be 48 hours be mra na be kan bibi nkire enye saade a ye ne be ntena setena pa na ye de enye ntokwa no ye penya ntitimu me kura me gina hai in fact ye guso ya so kwa ya ati move ni bi na mom ye de ne ntisa be de na osagefo picture no kura ni oyo oman hene onye wa hene bi akwa na obetete ni picture mu dabi no kura ni ye nyina ye di adanse ye se ukotwa sini ewo kumase a otumfo tu nkwatete ni picture mu abrasanfo bebeja ade na ye hade ye makwan ma saade na si ye mpene ne ye mpene chena enti ba pese bere sa cassette ne ba abontene ye srebe be ne ye mehia na ye ntoto no mama ne fe nya saade a ebeka dan mu ne ebeka dan mu chena enti me ma abonten so far as me o se ado ye kumfia me o chena me na me do bibia se ye ma be 48 hours pe be meka bibi nkire nya saade a eno ano no ebeka dan enti ma abonten me do bibia se Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika bane ade awie ni project no eso de bia me wo fase ka mane wo problem enemre mu na monte tap sending ka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebusa nso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gina ne customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni se te say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na him kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no